Zamislite, polovina od moja rodna planeta Čomnek je pokrijena so sneg i so led. Naša ta najpopularna televizijska serija ne se vika Prasinja vo Vselenata, niti pak Gicinja so Cicinja, toku ta se vika Pred Božić vo zima gude na gosti ne se vika grof. Da vi kažem otvoreno, ić ne ja sakam zimata, no ta na Čomnek se odlikova so jedna prekrasna rabota. Vo zima, kaj nas od snegot, isto kako tu kašnjete zelki, rastat banani, grof. I togaž cela ta svinska populacija na Čomnek go praktikuva sportot, što jas im go pokažav na Leo, Fiki i Dutchman, a to je sobiranje na banani bez race i noze, što je normalno bi neki, vo nedostatok na race nije se služibe samo so ustata, grof. To malko im predstavuvaše problem na odlepenite zemljani, no mislim deka beja na visinata na zadačata je lapna bananata strogo po site pravila i propisi, odnosno od vrvot kon sredinata, grof. Ova disciplina možete da ja i praktikuvati i nastenite zimski olimpijski igri, samo bi vi preporačal da ja menuvate bananata dodeka trenirate se kakvi boleštini ima na svetot, a boga mi i poširoko, grof. Dokoliko nemate banana, rabota ga završi i morkov, no nikako nemojte da go koristite za oficijalni nadprevari, biliki može da dojde do samopovreduvanja, grof.
УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат Република